Bon, d'abord, une petite précision, il n'y a pas que les... erega iyi ntambara muri kwifata nk'akantu koroshye. U Rwanda ruri muri iyi ntambara byeruye. U Rwanda ruri gufasha M23. U Rwanda rwohereje abasirikare 500 kabuhariwe babo batojwe neza. Bari kugaba ibitero ku ngabo za MONUSCO, bakagaba ibitero ku ngabo zacu. Abasirikare 3 ba Tanzania bamaze gukomereka bikomeye. Ntabwo turi buze kwihanganira ubushotoranyi bw'ingabo z'u Rwanda. Turaza kugira icyo tubikoraho natwe. Igisirikare turagifite. Ubundi byabaye nk'ibitero ubwoba abantu kuva ejo, aho abarwanyi benshi umutwe twaje intwaro wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda bagaragaye bacinya akadiho mu gace ka Rumagabo, teritwari ya Rutsuru, intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urubuga Goma 24 nibwo bashyize hanze iriya video y'amasegonda 38 y'abarwanyi rwemeza ko yafashwe kuri uyu wa 8 Kamena 2022 bambaye impuzankano z'igisirikare cya RDC zivanze n'imyambaro ya gisivile baririmba indirimbo zisanzwe mu gisirikare. Aba barwanyi bagaragaraga kandi bafite imbunda ziganjemo AK47 ndetse bamwe muri bo bikoreye udufuka n'ibikapu. Utudufuka n'ibikapu byatiye abantu ubwoba. Iyi video yagiye hanze mu gihe RDC yo igihakana ko neza ifatanya na FDLR, ariko leta y'u Rwanda yo igakomeza ibivuga ndetse igaragaza n'ibimenyetso. Noneho mu gitondo cy'uyu munsi nibwo hasohoka itangazo ko uruzinduko rwa Papa Francis ruhagaritswe. Ni mu gihe mu minsi yari yabanje abanyekongo bagiye bigaragambiriza imbere ya ambasade y'u Rwanda i Kinshasa, bakavuga ko ngo leta y'u Rwanda ishobora kuba iri gushaka kuburizamo uruzinduko rwa Papa Francis muri Kongo. Icyo gihe ndetse na perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ngo bakunda abashyitsi, ariko ngo ndetse biteguye kwakira abashyitsi, ariko ngo umuturanyi wayo akabanga tubashakira amahoro ndetse n'ibindi byinshi ijambo mwarabyumvise nare bibabwiye. Mu gitondo rero nibwo umuyobozi w'ibiro bishinzwe itangazamakuru i Vatikani Matteo Burruni yatangaje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yasubitse ingendo yagomba kugira muri Kongo ndetse na Sudani y'Epfo zari ziteganijwe mu ntangiriro za Nyakanga. Papa Francisco yagiye gushyira urugendo rwe ku itariki itaramenyekana ku mugabane wa Afurika, bagomba kumujyana muri Repubulika ya Kongo ndetse na Sudani y'Epfo mu cyumweru cya mbere cya Nyakanga. Aya makuru yatanzwe kuri wa gatanu mu gitondo cyo kwa 10 Kamena n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru Matteo Burruni uvuga ko ngo yabisabwe n'abaganga nk'uko tubikesha Actualité CD. Ati yakira icyifuzo cy'abaganga kandi kugira ngo adahagarika ibyavuye mu buvuzi bw'amavi bukomeje gukorwa n'ubutungane, asanga hatirwa kwicuza kwimurira urugendo rw'ivugabutumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Sudani y'Epfo. Sudani rwari ruteganyije kwa 2 kugeza kwa 7 Nyakanga ku itariki nshya izatangazwa. Urugendo rwo muri Afrika rwarimo ibyiciro bibiri, icya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru Kinshasa no mu mujyi wa Goma, icya kabiri muri Sudani y'Epfo mu murwa mukuru Juba. Gusubika urugendo rwabaye ikintu gikomeye kuri Kongo, kuko muribuka ko nabagejejeho ikiganiro n'abanyamakuru aho Musenyeri Igoma yaganiriye n'abanyamakuru akavuga ko nta kintu na kimwe gishobora guhagarika uruzinduko rwa Papa Francis. Bari barwiteguye cyane ndetse benshi bakavuga ko iyi ngiyi Vatican yavuze ko ari uburwayi, bashobora kuba banze kuvuga ko ari intambara iri muri Kongo, cyane ko agomba kuzasura Goma kandi Goma hakaba ari intambara. Ibi ngibi rero byasubira nuko abanyekongo bavugaga ko u Rwanda rudashaka ko ruzinduko ngo ruba, kuko Papa atazagera mu Rwanda ngo u Rwanda rukaba rubabaye cyane. Ariko nanone hari abanyarwanda nanone nabo bavuze ko Kongo ishobora kuba idashaka ko inama ya Kagame iba mu Rwanda, ariyo mpamvu bari kurasa ibisasu. Iri tangazo rero bimaze gusohoka nibwo mu masaha ya saa 4 hahise humvikana ibisasu bya mbere ni bibiri byahise biterwa mu karere ka Musanze. Ni inkuru yacicikanye mu nyamakuru cyane bavuga ko mu kagari ka Nyabigoma umurenge wa Kinigi akarere ka Musanze ngo harashwe ibindi bisasu bibiri bya rocket2 bikekwa ko byaturutse muri teritwari ya Rutsuru muri Kongo. Abahaye bwiza.com amakuru ngo basobanura ko ibisasu byaguye ahantu hari hatandukanye mu mudugudu wa Gasizi mu masatanu ngo byari byaturutse mu gace ka Cyanzu gaherere muri groupement ya Jomba muri Rutsuru. Ngo birashoboka koko kuko urubuga rwa Morning Post rwo muri EDC rwatangaje ko saa 4:40 z'igitondo saa 5:40 mu Rwanda cy'uyu wa 10 Kamena 2022 muri Cyanzu ngo hubuye imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ngo rwagize ruti saa 4:40 hubuye imirwano hagati y'ingabo za Kongo na M23 ku musozi wa Cyanzu uri mu maboko y'uyu mutwe witwaje intwaro. Imirwano ibaye nyuma y'iminsi ibiri y'agahenge muri aka gace aho imirwano yari ikomeje hagati ya FARDC na M23. Umwe muri abo baturage yatangaje ko ibisasu byaguye mu mirima ku buryo byaba nta muntu byishe cyangwa ngo bimukomeretse. Ati bigoye mu mirima umenya nta muntu byahitanye. Ibi bisasu kandi byaguye muri Nyabigoma nyuma y'ibindi byaguye muri uyu murenge wa Kinigi Nyakanga tariki ya 19 Werurwe 2023 Gicurasi 2022 bigakomeretsa abaturage kanasenya n'ibikorwa remezo
birimo n'inzu z'ubucuruzi. Icyo gihe igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko ibisasu byatewe n'ingabo za FARDC zifatanije na FDLR irwanya leta y'u Rwanda mu mirwano bihanganiyemo na M23. Byahise kinasaba ko urwego rw'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mbibi IGVM kubikoraho iperereza. Uru rwego ndakubisa ko n'iperereza ryarwo itari yajya hanze. Noneho ku munsi w'ejo rero nibwo nanone ibintu byari byabaye nk'ibiba bibi cyane, aho Kongo yavuze ko u Rwanda rwohereje abasirikare 500 mu gitondo. M23 uyu munsi nayo ivuga ko ngo iza kuba ifashwa n'u Rwanda ngo yakabaye yarafashe RDC yose. Ibi ngibi byakomeje kurakaza abakongomani cyane ko umushyitsi mukuru w'Imena bari biteguye nawe yahise asubika urugendo. Ibi ngibi rero bimaze kuba nasemera akajisho ku nkuru y'igihe ndeba ubundi kugira ngo ibintu bibe bibi cyane byatangiye ubundi ku bisasu cyangwa byari byarahereye kera. Yenda uwo ushobora kuba wabyumvise n'itangazamakuru cyangwa se ukumva ko leta Kinshasa yatangiye kubihwihwisa buriya. Reka mbanze nkubwire byinshi utigeze umenya kugira ngo wumve imvano ndetse no kuvuga ko bari abasirikare bagera muri 500 b'u Rwanda babinje ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone turebe ese koko n'ukuri cyangwa no kwitata kwa leta Kinshasa. Ibyabereye Saint-Marc ndetse na La Calabas byo ndaza kugarukaho nyuma. Ubusanzwe ubushuti n'ubuvandimwe bugaragazwa na byinshi birimo gufatana mu mugongo, gusurana, gufashanya, guhangayikira mugenzi wawe n'ibindi. Ibyo byose byabayeho hagati y'u Rwanda na Kongo, nako hagati ya Perezida Tshisekedi na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame mu myaka 2 ishize. Hari umuntu twigeze kuganira wabaye hafi y'umukuru w'igihugu ambwira ko kukiyobora atari ibintu byoroshye kandi ko bisaba umwanya munini ku buryo kugira ngo ubone abakuru b'ibihugu bagenderanye. Byabaye ku mpamvu zikomeye cyane. Igihe cyabo gito bagikoresha neza, hanyuma urugendo rw'umwe rujya ku wundi rukaba mu gihe cyangombwa. Mu myaka 2 ishize Perezida Kagame na Tshisekedi bahuye inshuro 9. Icyo gihe cyose bagaragaraga bafatanye ukuboko baganira baseka, ku maso hagaragara akanyamuneza. Hari ifoto itazibagirana yafashwe na nkuru nziza Force mu Ntare Arena igaragaza Kagame na Tshisekedi bafatanye ukuboko bicaye. Iyi foto ariko yanavugisha amanga muri abanyekongo basanzwe banga u Rwanda byo ku rwego rwa nyuma. Ku ruhande rwa Tshisekedi umwuka wari uhari nuko ahubwo nta yindi foto yari gufatwa atari iyo ngiyo igaragaza ubucuti ku mpande zombi. Byageze naho Tshisekedi we asabwa kugira icyo avuga ku byo Perezida Kagame yari yavuze kuri mapping report. Arabyanga yemera ko mu gihugu cye bamuvumira ku gahera. Muri iyo myaka 2 abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu byombi harasuranye. Nta muntu uzibagirwa ko General Jean Bosco Kazura yakiriwe neza Igoma akigera mu muhanda bakamuha ikaze n'icyubahiro cyinshi. Uribuka ko Kazura icyo gihe yagiye kubasura mu gihe hari hashize iminsi twumva inkuru z'abantu badacumura bafanye ikiyiko. Amakamyo atunda abayoboke b'imitwe nka P5 na Ruduruna n'abandi bakisanga mu nkiki Kigali. Noneho ejo bundi anga mu mpera za 2020 ku Kimihurura amasabuti yacaga ibintu ubwo General Celestin Bala mu Nsese yasohokaga mu modoka ifite ibirahure byijimye agatambuka hagati y'abasirikare b'u Rwanda bari bamukoreye umurongo wo mu cyubahiro. Hagati ngaho natwe twari degendaga mu mpera za weekend imodoka zamanukaga umusubirizo z'Igoma ku buryo umuheha w'abagunyarijigo i Rubavu naho amadolari yose. Singuru mbarirano rega kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi La Calabas no kuri Saint-Marc habaga hakubise huzuye abanyarwanda babaga bari mu bagiye kwizihirwa cyane mu mpera za weekend ku buryo yasangaga kawiski n'agasamaki byagize mu mesokoro. Maginganga ariko kujya Igoma cyangwa muri RDC ku munyarwanda bisaba kwigengesera. Bitabaye ibyo ngibyo byakugenda cyane hamwe by'abashinga ntahe bavugaga ngo bazomumesa. Mu mvugo z'abakuru kugera kuza boroheje baroba isambaza ku Kivu. Bana Nzambe barasiritse bashinja u Rwanda gushaka kubahungabanyiriza umutekano ko ari umuturanyi mubi. Ni mu gihe mbere Tshisekedi mu nshuro nyinshi yahuye na Kagame harimo izo nawe akazibagirwa. Uribuka ejo bundi Kagame ari Igoma Tshisekedi yarishimye cyane. Ati umuvandimwe Perezida Kagame yaramushimye cyane ngo kubwo kwifata mu mugongo mu gihe uruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ryafataga ubuzima bw'abantu rigasenya n'ibikorwa remezo. Ati ndabanza gushimira umuvandimwe wanjye Perezida Paul Kagame kubwo kudufata mu mugongo nyuma y'ibyabaye muri iki cyumweru ubwo umujyi wa Goma urasirwaga n'iruka ry'ikirunga. Uwo munsi nahise muhamagara musaba kuduha ubufasha kuko abaturage bacu bashakaga ubuhungiro mu Rwanda i Rubavu. Natungwe no kumva ambwira ko ahubwo amabwiriza yatanzwe mbere y'uko ndimusaba. Byarangirije aho ngaho yavuze ko ubwo bufatanye aribwo bugomba kuranga ihugu kandi ko mbere yuko aba Perezida Kongo atagiye kinini iri mu ntambara zidafite icyo zimaze zinabi mu Rwango. Ati ubugikenewe no gusangizanya urukundo no gufatanya. Nyamara icyo gihe impaka rifunze kubera icyorezo cya COVID-19 nta muntu winjiraga. Muri icyo gihe ariko Perezida Kagame nawe ntiyatereranye umuvandimwe yahisemo kumuremera yemera kubakira umudugudu abaturage ba RDC basenywe n'umutingito. Imyaka 3 ya Tshisekedi ku butegetsi yari imaze kutwibagiza ibibazo byatewe
na Mobutu Kabila n'umuhungu we kuko bataciraga u Rwanda kari umutega. Ni mu gihe niwe wagiye ku buyobozi afite umurongo utandukanye n'uw'abandi, cyane ko yari umusivile wa mbere mu myaka irenga 50 uyoboye iki gihugu cya kabiri mu bunini muri Afrika. Icyizere cyamaze imyaka 3 gusa gitagitangira kwaza amasinde kakarayicwende katoga, birangira bigaragaye ko nubwo kakoga kadashobora gushira umunuko. Muri Gashyantare Perezida Kagame yaciye amarenga ko amazi atari yayandi. Ibyo ndaza kubigarukaho, avuga ko FDLR iri kwifatanya n'indi mitwe nka DF Kisekedi abyumvije ati sigaho ayo magambo vuze n'ayubwiye hozi. Mbere yaho ariko mu gihugu byo byari bikibyohe n'umubano mwiza wuje urukundo, abavuga ikinyarwanda bari muri RDC bo bari bamaze igihe ku gisa n'icyokezo. Byazamuye ivuka ry'indi mitwe irimo nk'uwitwa Gumino twirwanaho n'indi mitwe bituma M23 yongera kuzura umutwe yongera kubyimbana FRDC. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cya FRDC cyari kimaze iminsi gisa n'icyakingiranye byemewe na FDLR. Umutwe wa M23 wahanganye n'igisirikare cya RDC uvuga ko guverinoma ya Kisekedi yirengagije amasezerano yari yarasinyiwe n'impande zombi agamije gusubiza mu gisirikare abarwanyi bawo, abanyapolitike bagahabwa imyanya n'impunzi z'abanyekongo zigacyurwa. M23 yubuye imirwano guhera mu Gushyingo 2021 ikagera nyuma y'iminsi mike igahosha. Muri Werurwe yari yafashe indi ntera ariko uyu mutwe urayihagarika usaba ko habaho ibiganiro. Uyu mutwe uri kurwanira mu bice bya Rutsuru ariko byafashe indi ntera muri Gicurasi ubwo abarwanyi bateraga ikigo cya gisirikare cya Rumangabo baherukagamo mu myaka 10 yari yabanje. Umuriro wazamubona M23 watumye urwango abanyekongo basanzwe bafitiye u Rwanda rwiyongera, batangira kurushinja kuba inyuma y'ibyo bitero, bagera naho igisirikare cyabo kimisha amasasu ku butaka bw'u Rwanda. Mu gushaka impamvu zishimangira urwo rwango, FRDC yafashe abashumba babiri ibita ko ari abasirikare b'u Rwanda yafatiye ku butaka bwayo. Ntibyagoye u Rwanda gusubiza cyangwa ngo bisabe abakuru, rwatumye guverineri w'intara y'Uburengerazuba kumenyesha uwa Kivu y'Amajyaruguru ko icyo ari kinyuma cya Semuhanuka. Yamumenyesheje ko abantu bafatiwe muri Kongo mu ntangiriro z'umwaka kandi ko atari abasirikare b'u Rwanda. Byageze aho bifata n'intera, urwango rubakarundura, abanyekongo batangira gutyaza imihoro. Umupolisi mukuru wa Goma ahamagarira abaturage kwitegura kwivuna umwanzi witwa u Rwanda. FDLR nayo ku manywa y'ihangu ifatanije na FRDC yashimusaba abasirikare babiri b'u Rwanda ishaka kurushora mu ntambara ku ngufu. Kwa 2025 Gicurasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RDC Christophe Rutundura yatangaje ko igihugu cye gifite ibihamya ko umutwe wa M23 ufashijwe n'u Rwanda wateye ibirindiro bya MONUSCO. Nyuma y'iminsi yariko ibintu byahise bihindura isura, maze RDC ifatira u Rwanda ibihano birimo guhagarika ingendo za Rwanda. U Rwanda rwo ntirwagiye muri byinshi, rwongeye kugaragaza umuzi w'ikibazo ko M23 n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo byose bishingiye ku makimbirane imbere mu gihugu. M23 ntihagaze, yakomeje kurwana itera ibigo bya gisirikare cya FRDC igasahura intwaro ikaba ari zikoresha mu kumerera nabi ingabo za Kongo. Kisekedi ni umuntu ki wakuriye mu muryango utamaza politiki y'urwango wabaye mu buhungiro igihe kinini ndetse wayoboye agaragaza imyumvire imeze nk'iya Etienne utarakozwaga iby'inzangano ahubwo ushaka ubufatanye n'iterambere. Iminsi ya mbere ye yatangaga icyizere, gusa ibintu byatangiye guca amarenga ubwo yashyiragaho ibihe bidasanzwe mu burasirazuba bw'igihugu, avuga ko igisirikare kigiye kumufasha kugarura amahoro muri ako gace. Ni mu gihe igisirikare gisanzwe gishinjwa ibikorwa by'ubwambuzi, guhohotera abaturage no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro mu bucuruzi n'izindi maguru zibaho umugati. Muri Gashyantare ubwo Perezida Kagame yakiraga indahiro za Minisitiri w'ibikorwa remezo yagarutse ku bibazo by'umutekano muke mu karere, yikije cyane ku mutwe wa FDLR ushobora kwihuza n'indi ibarizwa mu mashyamba ya Kongo igatera u Rwanda. Yashimangiye ko rudashobora kwihanganira ibyo bintu. Ati impamvu duhanze amaso muri Kongo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Kongo ishobora kwivanga na ADF kubera ko hari umubano. Ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiriye kuba bikemurwa. Yongeye agira ati hari ubwo twiginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko tugomba kuba tugikemura. Turacyari muri icyo cyiciro cyo kumvikana kuko ikibazo kitureba twese. Aya magambo asa n'arakaje cyane RDC ku buryo no mu mvugo za Kisekedi yaca amarenga ko atanyuzwe nayo nubwo atigeze avuga u Rwanda mu izina. Mu byo yavuze nyuma yaho ntigeze avuga u Rwanda ariko yumvikanye ashimangira ko hari ijambo ryavuzwe bidashingiye kubiriho. Ibyo yavuze risa naho umusongo Rwanda kuri FDLR ari ukugiza nkana. Ni imvugo yimakajwe n'igisirikare cya RDC kivuga ko uyu mutwe udateye umuntu uwo ari we wese ikibazo. Umuvugizi w'igisirikare cya RDC General Major Richard Kasonga aretse kuvuga ati dushobora gufata 10, 9 cyangwa 8 bari ahantu runaka bari gushaka ibyo kurya cyangwa imiti kugira ngo babone uko bakwiberaho.
ariko mu buryo ubwo aribwo bwose nta muntu bashobora guhungabanyiriza umutekano yewe naho bakomoka. Kundi ruhande perezida Tshisekedi yarabizi neza ko hari itagenda neza mu gisirikare cye ku buryo yanigeze kujya anenga mu ruhame abasirikare be ko bagurisha intwaro ku mitwe itandukanye, ko harimo bamwe bifashisha imitwe imwe yitwaje intwaro mu guhangana n'ibindi. Abasesenguzi bo bahuriza ku kuba yarazi ibikorwa n'igisirikare cye ku buryo yaranafite amakuru ko gukorana na FDLR nk'uko u Rwanda ruherutse kubigaragaza. Albert Byatsimburwa yabwiye ati niba ashaka kuba inshuti n'u Rwanda ni gute igisirikare cye cyatinyuka gukora ibyo ngibyo. Yavuze ko bishoboka ko nyuma yo kunenga abasirikare inshuro nyinshi kandi mu ruhame bisa naho bamuhindukiranye. Ati birasa naho yashyize igisirikare cyo ku karubanda. Ibyo numvise nuko ngo hari abasirikare bavuze ko batari bakabonye perezida utesha agaciro igisirikare cye nako kageme. Ku rundi ruhande abasesenguzi bavuga ko hari igitutu cy'uko Tshisekedi yemereye abaturage ko manda ye ya mbere izarangira mu burasirazuba bwa Congo hagarutse amahoro. None ubu ngubu ibintu bikaba byarasubiye urudubi kurusha ahubwo uko byahoze mbere. Abasesenguzi bavuga ko impinduka mu mubano wa Tshisekedi n'u Rwanda zishingiye ku miterere ya politiki ya Congo, cyane ko mu mwaka utaha hari amatora. Udatsimburwa ati hari igitutu cy'uko bagiye kujya mu matora umwaka utaha kandi yamamaza yavuze ko amatora azaba uburasirazuba bwa Congo bwaragize amahoro. Icyo cy'amahoro rero agomba kugira icyo gisobanuraho, agomba kugaragaza ko atari we watumye aterwa, ko we yakoze ishoka byose. Ni amatora Tshisekedi ahanganyemo cyane n'abanyapolitiki usanga badakozwa umubano n'u Rwanda, ndetse bamwe bavuga ko Congo ikwiye kubitera ikarufata. Ni mu gihe kenshi muri RDC abanyapolitiki batavuga neza u Rwanda bakunze gukurikirwa n'igice kinini cy'abaturage, cyane cyane abadakunda u Rwanda n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda baba mu burasirazuba bwa RDC. Ibyo bigatuma kwigarika u Rwanda mu bihe byegereza amatora bifite ikintu gikomeye bivuze muri politiki y'iki gihugu. Ibyo bikajyana no kujijisha abaturage bari biteze byinshi ku bihe bidasanzwe byashyizweho mu ntara za Kivu ya ruguru ndetse na Ituri. Ba guverineri ba gisivili bagasimbuzwa abasirikare, ariko umwaka ukaba ugiye kwihirika nta musaruro bitanga. Ni ibikorwa abasesenguzi bagaragaza ko bitanga urwitwazo kuri Tshisekedi, ko izo ntege nke zatewe n'imbaraga zavuye hanze y'igihugu, by'umwihariko mu Rwanda hamwe n'umutwe wa M23. Bitandukanye n'izindi nshuro RDC yashinje u Rwanda gufasha M23, ubu nta gihugu na kimwe cyangwa umuryango mpuzamahanga wigeze uyishyigikira. Bose bagaragaje ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa RDC bikwiye gukemurwa na Congo ubwayo itavanzemo ikindi gihugu. Loni nicyo gisubizo yatanze. Ubumwe bwa Afurika, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC, yewe n'abahuza muri ibibazo bya RDC n'u Rwanda. Nyuma y'ibi rero nk'umusesenguzi nahise ntekereza ko Congo yigaragambyaga cyangwa se avuga ko u Rwanda rushaka kuburizamo uruzinduko rwa Papa Francis, kandi rusubitswe bwa kabiri rwongeye gusubikwa muri 2017. Uyu munsi ntabwo wavuga ngo Papa Francis arahita rwimura ejo bundi cyangwa umusibe ejo, rushobora gufata indi myaka nk'uko rwayifashe muri 2017. Congo rero ishobora kuba yahise itangira gushoza ibisasu ku Rwanda kugira ngo u Rwanda rwinjire mu ntambara byihuse, cyangwa se kugira ngo narwo ruhungabanye umutekano, abantu bazaza mu nama Shogun nabo bumve ko nta mutekano hari, nabo bayisubike bibe kimwe kuri kimwe. Ndetse umuntu akaba yatekereza ko ari nayo mpamvu FDLR yari imibyinira koma ejo ku munsi w'ejo, kuko yenda bari bazi ko mu gitondo bari bubyuko bagaba ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Ariko nanone bitewe n'agaciro ka Shogun ndetse nuko u Rwanda narwo rutifuza ko iyo nama ishobora guhagarara, u Rwanda rushobora kuba rwashyira abasirikare bakomeye n'ibifaru ku mupaka ku nkike kugira ngo bahigasopo Congo iriya nama yarangira bakaba bagira ibibazo. Cyane ko nanone tubuke ko Congo yagiregera imiryango myinshi irimo EAC, EU n'ibindi, bakabatera utwatsi bakavuga ko ikibazo cyabo ngo ari bo bagomba kugikemura kuko u Rwanda rutari muri ibyo bibazo. Ibyo rero ni ibintu umuntu ashobora gutekereza nk'umusesenguzi akavuga ko Congo mu gihe yaba yaraburije ku ruzinduko rwa Papa Francis, nabo bashobora gushaka ko u Rwanda narwo ruraburiza ku nama Shogun.